Amozo egbe o. Ena bleso. Abe contraire egbe o. Lobo fo. Tu na mo ne vo ko bi na ko fo kwe. Ba nkula no glo lo me kwe kaka kwe. Vija azo egbe o. Ena ponte so. O me ne vo na lebe. Ba no de umo. Ekpe mo egbe. Mini ma ko mama. Le Genèse 29 verset 3. Eh oui, Rolando. Quand il est binocle de fine. Bon, et n'oublie à ouïan si tornou. Bon, on a signé. Bon, on l'a pli à ouïan de nous. Mi quoi bodo, ora santa si gamme. Wonum de we. We mi mende. Lobo, et no chode, bo, se kudo meton dio. Et donc, quand il est clair, et n'oublie à ouïan si tornou. Anaze kwere de tor si teme. Et ouais, de yete, a wati to tordon. Ben y'a une sa ouïan de nous. Et y'a une saucine. Et bédion, à mon contrat de lobo yo. Ana exécuté contrat lobo fo okwe ya modemeo ana kozan kaka bino fokwe balone je kwe an ji da disi amion kaka we chowa le modevo o vija zon we gbe o ana zan kwe kaka benagbo sun ye re ka zan ye de o ina lebe bonule bino ansanu egbe o so ana sanu han ansanu egbe o so ana sanu han ansanu egbe o ana no kaka no ansana bide lobana sanu ba agbona pewe eo anakunu dimana khode monado awia debu ba no soro totienu to de yin awia debu de no soro no mafanfani gbaye kanya do Jesus sin come anale khode monado ndebu de yan ni glonu lobana sombo amo contrat de bo exécuter o choba amo devo e no le lion ali glonu le bini gba kanya do Jesus sin come anale khode nado ndebu de no zon banu ye yilawe egbe ba wa zonu mele o ba yi won na zo tu yo ne ka gbon ba eno le ni kaka ti wa le mo zo devu nu da gbe de ro me o nu mele yira lo we le bo zanda gbe ne o eno le sunu de ba na le no mo kaka we be na fati we na mo devu a ne ka gbon na mo ahun bo ti ki to egbe lo ba sanu gandi lo semele le me on e ya anale ko masa bona no mo kaka bo economic payable anadu economy of big way choba le sadevu eo anakhode ada nu debu de no son mon coton ba hunya de noa puedo tonu lo ban lebi no bloqué bana no mo kaka je puedo nu ho anhunya ne ni gbado Jesus in come bodo elo ana wuli bona lo bona kaka bo san keze gbe to me na fo